Troy Hills Ensemble bela penolong ng Department of Arts and Culture Sarkar Jela kejeng terilang bagi Indian Council for Cultural Relations kila wanra ikerensan ba ars ngi kenti ketakar pulai war sautrik unai wing ban peni ya kejeng riuspa ketenrai bagi rukom juki lai jai benriu na rilum khasi jantia bergaro hasti Central Library Shillong. Hari ini program ba ars ngi kenti la don ru kejeng isyam benta nah nyau teli kiri bela peni ya ketem kaput tenrai jongki. Hari ini masalah kenduru ya arun kiri orang ba nathan West Castles District ki ba kham pension khmat nomor kini baro ar ba Dominic Linkoy lemu porlok jongu kidei ki ba khamper na bani ki ba wan bani shim benta ha ka ba ki la wanra ki jingtem ki ba khampella uba Dominic Linkoy uba de unong sna tiar tem ula peni perthai ya ki jingtem thamai bu ulasna ka bai seriem ba duitara hendrai ki ba dentang arksai ya kani ula ai kerteng ke sitara bahlaba pe uba Dominic lemu porlok jongu ba putsla la benong bagi dei jingtem jingpon ki ba khamper tam habai kana bu ba Dominic lai tho bu dani jing thrang wan sinyang hakalyang kaput ketem tenra jung khasi namar kata la plai ru ya kawai ka kot ka bu la ai kerteng ki sirwet ki menor ka bade ka kot ka batai shapang jingtem jingpon khasi pat shibon shapang kriti ke dustur jung khasi. Jingtem ba adalah mai ya kan yang ngelai kerteng ka sitara kebetulan tangan tadi giksai ngelak pembet ya ka sur ban pembet so do da kan yang irwai da kan yang put hitam ke irwai ke bangan lap mai ada ko be ka jingtem kasih ke bangan lap mai mentau war hajar arpwe kay kajing per gane bar karitara kane kajing per ma kadar arti sai ha kajing wat tip jonga bar kajing wat ni jonga kane ka ai kajing ruai tap sutunat wat tang arti ligi sai pro ngasutunat kane kajing ruai stara ba ngangai bacisin kasi kari kasi jing ikan ruspa akitir put tem tenrai pa om tang kane bangalap sagoy pat kajing tem ka bangalap thmai arajar arto ya kata ngal ai kasai tara up hagwe pasngi yang saya kai di kena bakin tip empat lek ya ke kebetulan kam joga jadi belu kasih majing hikai ngami ana en re bang awan hang ne po selong men bang adang kena hal ada no way no mi khmat po West Castles District ban represent haka new trap at on korshor kum tang sayo jing tip ngayo i bagi tem kiwe kum tang asasna bat suki nglak pen im ya ka duitara po West Castles District nadu snap kendai peu hadu snap arajar dei manga ubala pen im yaki duitara hapo West Castles District jumbu jonga kolong ba kumno pan pendrus pa ya ka tirput tirtem jong kasih pan pendrus pa adin kata ngalap sakane gawe par ka jingtem ka bang ai kerteng ya ka wong kane ka wong kana lap thamai kane ka jingtem kasih sak mentang ai jing ruai da kane ka jangan negeri batit dah ding barit. Kane bongwang hikai ngai bakin tem tang kena senrang. Namare kane ka ming kelakten kena kentai. Tapi ini imaj perlok jongam ensa pensnga kan de tem ni kaming kabadai tangi kinte po West Castles District ni batem baput ya kan apa ni ang tem namang tem dauding ya kan ni ang put hato put
kena samla kentei bar kisenrang haba kisusi chuaban tia kiput ya kane tane kile lum le jwa kiya lenti halenti kiput ya kane berkiya kimyo singa wala poi salengka rep dan karep ni baki penberinge yala de hakajuk ba mensuam padon kinok internet ki penekam da kejing put tem tenrai ki kumta penruspa ya ka jad penrujungi ka ai kejing keman ya ki apa susi ru ki put da kini kejing tem ki kasih jungi we unang ban ruai unang bakut kumta lada udon sagane gatir tem ka itiar ban penbut da ka batem takaba penbut takaba tem takaba persang kalau ke ba pensukumen kenya ke jong jongi kane ka kot ngal ai keteng ki serwer ka menor ka mucpang ki tirput tirtem tenrai ki khana pateng ki riti ki dustur ki hima te badon ketok ane ki bangan lap thamai ki tirput tirtem ngam 48 penrum mereka ne lalong jemtoy nam ta ke beru jongi ba ki pule kene kot bang aplat men arajar khatar kasar bagi menor no nếu điên nhiều phá một chiếc điên gì rồi từ điên xe điên đấy di san dawai di san ini yunus nếu yunus phá Kot selayu. phá xe Selayu. setelah sia-sia ke balong kunggat setelah tepat deh praktis juga nih hak korban kadang kena hak korban up mesin juga nih ndak lah job juga nih ngalah yat siang smart nam dekat ke tim ngeput ini ada Yunus nam lah wan kon Indonesia yang ngalah lek pong te po school ba po lutaran te dan pendidikan lut itu kena dan baro don argut lengut tidak yenang tamu kesu di 48 lah oh sejauh demi di bawah dikena ngalak tap training lut nyelap di kesu kan jumlah kesur jumlah